Chief Minister na khakta ngang la ya bro atopa mayam du di leibak si kaim khanda bra ba moi masen so amta ya na de moi masen themna na ba hona ringai da leibak ki kaim khanda bane ba leibak kai bane ba adagi leadership munari ngai da leadership munari ne tawi si so kamaina munai moina decision MLAs mayam se legislature mayam se Chief Minister ki mayok ta leirabane Chief Minister sindokani na di tawriba CM di oiningi ba BJP ki MLA Minister sing si guts leina aidi akoi tarasi amadi akoi kunsi amadi akoi Sri Biren ki mayok ta leiba kangu ne na Amit Shah da ne khangde Prime Minister da ne khangde JP Nada da ne khangde phajana haiba ngamde ba mayik sengna akoi di Sri Biren na oidi ga yararoi BJP dai to osu tokani ma pamdre ma lauthokadamne ma sindokadamne haiba guts leiba thamoi sengba BJP ki MLA Minister so amta yaude ba huji CM singadabne tawriba kangu si so adagi Chief Minister ki pham kolaga CM che noi kanamtana paiba yaroi aina adum oigadabane aigi pata omor ne oirabane na khanjariba Manipur ki Honorable Chief Minister Sri N Biren sina so magi colleagues magi cabinet magi kaino si phauba phajan punchalaga amatta oine henin hen chatminaba ngamma nateba ma yada bai natro ma sinnaba tokhai tar imyam se moi masen cabinet masen bau yanadraba sinadi praja myam sigadi kadi madi leina ramgani kari relationship no leram doise hi amta yengbiyo ba ada yengo sidai da kaino tawrise laingak ni na leise akhodi kari no khangde ba center da amuk taisan nani adi ama da congress da amuk taisan nani center da amuk taisan nani adagi kaino da amuk taisan nani si border gi matang si jo moina praja myam sida congress na border fencing tawram dabadagi illegal immigrants myam changhalakpane na moina hairise moina loina full credit tawrga hojik moina congress na border fencing tawram dabadagi illegal immigrants myam changhalaga moina sidai da poppy cultivation tawbane na haiba ngami ba sarkar sina ne masana khangjagadabase makhoi ji hujik border se completely seal tawrabra 9.2 km fencing tawba haure loire na hairaga remaining 380.2 km to the kadai completely naked ta thamaga adu adudai mi amta changa amaroi draba aduga congress na border fencing tawram dabadagi thokpa irang ne haibagumba tawrise adagi sidai da narco terrorist haire illegal immigrants haire thoiba congress ki matam da tokhroba handaki irang sigi marak sidai da changa iba illegal immigrants masing je in terms of kaya thousands and thousands neba moina relief camp ta hujik illegal immigrants kyam thammi asida refugee oina yongo tawrise moigi matam sida moigi matam nongtam mamangi tam tokhroba handaki lan horok padagi marak si sahi ani sigi marak sidai da changa iba mi myam si yengoba si moi hujik deport tawbra tawde Donald Trump na US ki newly elected president do nadi hujik India ki citizen mayam ama mapot hujik Air Force ta kano tawra ga moi thila ieba si kari haingame handcuff tawra pura imnesi kari haingame somda Manipur ki praja Manipur sarkar Congress party pull up entire population of the Manipur na has been demanding to deport these illegal immigrants adu ngasi bau ta dana lakpaneba adu moina sidai da illegal immigrants ki mayok ta yamna leiba thabak yam lokhat sari ba moina neba sidai da refugee camp sar ga yokhat na thami myam je kaido bai moi hatlo haibna te phu haibna te phau pullo chayo haibna te niyong kaina chang pa singdu phajana tharo khoba thara deport tok thokoba adu kari gi tawdamno adu tawde adagi ngasai core issue do BJP ne haibagi do ai point khara hairake lakjage hosiki potu daso adum pakhom pibiro aduga hosiki leriba assembly noni ni dangar kansta khogi ruling gi manu daso toriba chayet na ba haibetare sigum myam su leidi masida khogi dalida tongan tukai ba matam da khogi kaukhra kan da khogi somna kan da MLA minister na fongdorok pade khogi tongan ba khogi gumba mela yaw chatpani haba gumba adugumba statement fongdorok pasu leidi adugo manung da kari tawriba no habadi mayam da khangdre hosu baw da official one su tok pasu leitri aduga assembly noni ni dangar kan sumai to pasina praja mayam da di chamam na bam de su ko power bani aduga opposition gi oina leiriba khogi famgodoriba assembly mi famasida khogi karam ba site kari puthokpa yabagi khogi khanaba adugumba matang su khitang thambiyo hujiki ahanba wahangdo khoigi kumba mela gi te dum kano tawjaragi Delhi khongchat tagi hawraga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯍꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯌꯣꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯨꯞꯄ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯚ ꯃꯦꯂꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯈꯟꯖꯔꯨꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ BJP ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯀꯧꯁꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯚ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯝ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯔꯕ ꯇꯥꯂꯛꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯕ ꯍꯥꯊꯨ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯏꯔꯨꯞ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯦ ꯀꯨꯝꯚ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯃꯝꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦꯅ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯖꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯗ 2020-24ꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ಶ್ರೀ K ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯐ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯜꯂꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯏꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯁꯦ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯤꯒꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ internally displaced people singi matangda kari haibanachingba mayam asigi khwaidagi mapung oiba aduga laibaki interest ta larger interest ta present crisis sigi unrest lairiba mayam se masi kamdauna ekhoi athuba matamda loisananaba hotnahangadage haiba mapung oiba ahum se masida akoi stress pire hairaga akoi
khana nei rakani Congress party gi achoba role hairagadi masigi ahum sida akhoi main oina focus tawrakani haidana akhoi sumaina asa tawe aduna main oiridi aina ahan ba round gi loisalakpada aina haining badi Congress party na opposition na kari role laurakadage haibasina te praja miyam na yengadaba ngaigadabadi akhoi na ngaigadabadi karino handaki assembly session sida sarkar sina kari tawrakadage kari step laurakadage miyam gi damakta leibak gi damakta awaba taraba nearly 70,000 internally displaced people oiraba singi damakta ngasi kangkhong chairaba khunai sigi damakta ngasi khulnga panena ima leibak gi damakta thora iba youth mayam se youth lising se makhoi gi punsi secure oinana bagi damakta ngasi gi sarkar sina kari tawrakadage haibado ekoi miyam na su khangninge adagi Congress party na su khangninge aduna instead of expecting and looking forward to the roles of the Congress party or to the opposition parties, we better focus on the role of the ruling party. Sumain thamjagi. Okay, yam phajana su thambikre dabang kimna khogi mamang dagi so hongna khogi opposition gi side tagi di dum manipur gi crisis gi matang da wafam pokhat ki bada khogi ruling party dagi khogi tabi ki da ba haiba tare mamang gi 2023 gi August form ki assembly mi from da so khogi assembly se Congress party ne spoil tawi na khogi ruling gi side tagi so phongdok pasu laikrabani ai mathang se center na amadi state government na hauze hauze ki thoi mamang da taraga le ba manipur gi crisis gi matang da kari step lokhat biri ge bagi haiba ki pot se hangba matam da khogi NR border seal tawna bo honari NRC implement tawna bo honari tongan war on drugs ki tawri haba sugum statement me ama su pi aduga mamang da su khoi union home minister Amit Shah na thoi ba manipur gi crisis ade is ni class ni masida kino religion kai ga mari am talaina de duga leader sin bagi wafam su leite haba statement phongto ki ba ngasi wau ta lere ba se khoi gi government ki side gi oiro contradictory ba statement se to ki meti phongto ga la pasina prajam yam se dum chamom naraga su lai bani leiba issue core issue che karino haiba pot se hojik tang tana haida ba haiba tare hojiki laigadori ba lakadori ba assembly reform sa khoi gi opposition gi side gi haiba tare khoi gi manga side abang kim na habi ba khoi gi IDP singi amadi khulunga pa sing du gi de khoi gi hojiki puthopi gani na hadi habi re adubu manipur gi thoi ba ongoing crisis se masigi solution ama purak tara gi adugi steps du aduna mathangi step ama oirakadori bane aduna core issue sida hana focus so ba se changdabra habaduni core issue se kaino haba pose hojik pajam yam da chamam na halibani kamai thamini question do khare yame maning gi last question de hawra age okay core issue se BJP ne irang me gi tang ahum dagi hoba akoi mamang jahi gi 3rd May dagi thorakhiba irang se masi pukning changhi da bane ba pali ba ngasi gi BJP lengak sina karigino haragadi miyam ningjang birangani adugi mamangda moi tongan ba MLA minister kem tongnaraga Delhi da paisanaraga sarkar sinbagi leadership change tawbagi adumaina sarkar gi charangna ba mayam duna state ki law and order da moi state ki governance administration da moi completely neglect tawraga matam sangna lakhibane ba adagi amuk still irang do thora aba matung da su amuk makhoi se karino visionary leader oidabagira mityeng si sane ubangam dabagira natragana kari lalo bagino makoi si action lokhat pangam dadana adum yeng lei hibaduna ngasi laina si yong na henjan gibane ba adagi amuk sahi ani phajal lakadoraba irang sida ngasi bhaubada root cause karino na sum every section of the society from all angles tagi hangnaga lehen gadaba natte ba root cause karino habisi sarkar na pop launa root cause sine na hairakadabne ba root cause karino khangaba sarkar sina kamdauna solution puthokadage haibagi lambi do moina yachagadabane ba lambi du yatpa amasung purakna ba hotnamina bada opposition gi manga se masigi support change hairaga so koidi already we have been extending our full cooperation and support to this government in order to end this present crisis akodi sum tawra lakpane ba asinatna akoi kaido haibano ba adu core issue si state ki BJP lengak sina asine mo haini center na mo core issue si sine mo haini root cause si sine mo haini magi different statements from time to time since 3rd May dagi na ngasi bhaw ba tawra iba myam se masina praja da confusion ama create tawba khak da natana akhoi si asuki matik kham thengna wahalle ba
अदो कोर इशू दी करीनो हायरगदी बीजेपी नेबा करीगिनो अइना कोर इशू बीजेपी ने हाइने हाइबे मरम से आई समलपना हाइजगे ओके बॉर्डर सील तौबाय हुजी हंगबीबदो हेक हायरगा बॉर्डर सील तौरे हाय 390 किलोमीटर सांगबा अखोगी बॉर्डर परिंग सिदा 9.2 किलोमीटर फेंसिंग खारगा बॉर्डर सील तौरे हाय याब्रो रिमेनिंग 300 किलोमीटर 380 दुदी कदाय चखरगेबा अदुगी मरक्तुददी मी कनामता चंगक्त्रब्राबा अदुसु 9.2 खारिबसे सी कांग्रेस ना 4.2 खाब लोरमबनेबा सी बॉर्डर की मतंग सी जो मोइना प्रजा मियाम सिदा कांग्रेस ना बॉर्डर फेंसिंग तौरमदबदगी इलीगल इमिग्रेंट्स म्याम चंगझलकपने ना मोइना हाइरिसे मोइना लोइना फुल क्रेडिट तौरगा हौजिक मोइना कांग्रेस ना बॉर्डर फेंसिंग तौरमदबदगी इलीगल इमिग्रेंट्स म्याम चंगझलअगा मोइना सिदैदा पॉपी कल्टिवेशन तौबनेना हाइबा ngamiba सरकार सिनने मसाना खंगजगदबसे मखोइसे हुजिक बॉर्डर से कंप्लीटली सील तौरब्राबा 9.2 किलोमीटर फेंसिंग तौबा हौरे लोइरे एना हायरगा रिमेनिंग 380.2 किलोमीटर दुदी कदाइदा कंप्लीटली नेकेट थमगा अदु अदुदैदि मी अमता चंगा अमरोइद्राबा अदुगा कांग्रेस ना बॉर्डर फेंसिंग तौरमदबदगी थोकपा इरांगने हाइबगुंबा तौरिसे अदगी सिदैदा नार्को टेररिस्ट हायरे इलीगल इमिग्रेंट्स हायरे थोइबा कांग्रेस की मतम द तोखरोबा हंदक की इरांग सिगी मरक सिदैदा चंग इबा इलीगल इमिग्रेंट्स मसिंग जे इन टर्म्स ऑफ कया thousands and thousands नेबा मोइना रिलीफ कैंप ता हुजिक इलीगल इमिग्रेंट्स के आम थम्मी सिदा रिफ्यूजी ओइना यंग तौरिसे मोइगी मतम सिदा मोइगी मतम नोंतम ममांगी ताम तोखरोबा हंदक की लान हौरकपदगी मरक सि सही अनी सिगी मरक सिदैदा चंग इबा मी म्याम सि यंगोबा सी मोइ हुजिक डिपोर्ट तौब्रा तौदे डोनाल्ड ट्रम्प ना यूएस की न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट दुनदी हुजिक इंडिया की सिटीजन मयाम अमा मपोट हुजिक एयरफोर्स ता कनो तौरगा मोइ थिलइएबा सी करी हाइंगमे हैंडकफ तौर पुरा इमनेसे करी हाइंगमे सोम द मणिपुर की प्रजा मणिपुर सरकार कांग्रेस पार्टी पुलअप इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द मणिपुर ना हैज बीन डिमांडिंग टू डिपोर्ट दिस इलीगल इमिग्रेंट्स अदु ngasi बाउ तादना लापनेबा अदु मोइना सिदैदा इलीगल इमिग्रेंट्स की मायोक्ता याम लैबा थबक याम लौखटपा सारीबा मोइना नेबा सिदैदा रिफ्यूजी कैंप सारगा योखतना थमी म्याम से कैदोबै मोइ हालो हाइबा नते फु हाइबा नते फाउ पुल्लो चाइयो हाइबा नते नियम कायना चांगपसिंगदु फजना थादोखोबा थला डिपोर्ट तौथोखोबा अदु करिगी तौदमनो अदु तौदे अदगी ngасai कोर इशू दो बीजेपी ने हाइबगी दो आई पॉइंट खरा हाइरके लैंगाक्ता थाजबा थमुरनु मणिपुर कंसे हाइरगदी इसा इसाना कनो तौबा मतम ओइरे हाइदना सरकार सि मक्की एमएलए कैराव एसीगी एमएलए ना हाइबा नत्राबा सरकार दा लैंगाक्ता थाजबा थमुरनु ना सरकार सिगी एमएलए मसामक ना हाइबा नत्राबा सि कांग्रेस ना हाइब्रा अदो तादी सरकार सिगी मनुंग दा कैनोम लैरे हाइबा नत्रो मसाई यामबना हाइबिगिबा लैंगाक से अकोई वाबना लोइरेगा हाइसे सरकार द लैरिबा सासोन तौगदबा मिचम प्रजा ngak सेलगा लैबाक सिगी लुचिंग लोइना लैरिबा सिंगना अकोई याम वारे ना मोइना ओनसलगा प्रजा दोइना वाकटलिए कई दौ हाइबनोबा अकोइसे नते सिदबु करिनोबा सरकार सिदा यावरिबा बीजेपी की एमएलए मिनिस्टर ना ओइना ओनसलगा याम वारे हुजिक से याम वारबा मतमने हाइरिए करी हाइनिंगिनोबा मोइ ना फोंदोकनिंगिबा अर्थदो लॉजिक यावदबा याम ngangeबा अदगी येंगो कैदवे दिल्ली हे चखिनी राम माधव खर तौर लेरंगनी अदगी संबित पत्रा खर तौर लेरंगनी याम उसितबरबा मणिपुर प्रजा मियाम सिबो 30 to 33 लाख की पॉपुलेशन सिबो मागी संबित पत्रा ना अदगी मागी राम माधव ना सुम तौर ले याब्रो होम मिनिस्टर की लेवल दा फाउ तौहनिंगदे अखोइदे प्राइम मिनिस्टर ना तौगदमने से कैदोबैनो प्राइम मिनिस्टर ना चेयर लौरगा हुजिक फाउ सिगी मोइगी मीटिंग अरुबा मीटिंग सी डिस्कस तौदबा करिगिनोबा सिगी क्राइसिस सिगी मतंगदा मोइना पैसा तिंग तौरगा लास्ट ने बीजेपी की एमएलए मिनिस्टर हुजिक सिटिंग बीजेपी एमएलए मिनिस्टर सिंगसे दिल्ली खल्लिंगाइदा दिल्ली कीरिंगाइदा ने अमित शाह राम माधव अदगी मोइगी करी संबित पत्रा नोलिंगाइदा ने सोम द केंद्र की प्रजा ना मोइ काउदना तालकता वात्रमने 2027 की इलेक्शन दा बीजेपी की सिटिंग एमएलए मिनिस्टर मयाम से
मोइना दिल्ली की लुचिंग कीरीगाइदा मोइना थौसाबीद्रबा मोइना उसिटपीद्रबा मिराइबीरबा मणिपुर प्रजा मियाम सिनने मोइगी मायोक्ता लेपकपा मतमदा मोइ भोट काबा मोइ सिंगसी बीजेपी की सिटिंग एमएलए मिनिस्टर मैम सिंगसिना खंगबीगदमनेबा मोइना या मिराइरीबा प्रजा से यों मोइन तौरिसे सी पब्लिक इंटरेस्ट मोइना करी थबक तौरिगे अदगी अमगा हाइजगे लाकदौरिबा तांग 10 दगी हौगदौरिबा असेंबली सेशन सिदा अखोई बीजेपी दगी करी एक्सपेक्ट तौनी ngange na ngakpada kana ngakani mantri amagumba natragana honorable leader of the house na moi ani khaktana na assembly hobda loi bau ngang da loisan gris kari gi no ba nak yeta phami ba tungmang da phami ba mla minister mayam do bjp gi ruling ga chatmin nari ba mla minister mayam do moi na no mat leibak si gi wa ngang da ba kari gi no ba moi gi representative oina chief minister do da khakta loina ngang bio na hai gra ba moi gi lan loisan je hai ba ya da bra मोइदी इरांग सिगी मतंग दा करिगुंबा सजेशन सोल्यूशन खरा पुरकनबा करिगुंबा खरा मोइगी ओइबा आइडिया वाखलोन शेयर तौबा यादबरा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मपान थोरा अगा लेबा उंसीबा सादना पब्लिक मीटिंग थीरगा प्रेस मीडिया उरदी चोंसन वा ngang ngai हाइनी अदगी कनो तौरे हरगा पब्लिक मीटिंग पब्लिक फंक्शन द ngang बदु नति मरु ओइरिदे रेकॉर्ड त लेहोगदबा हाइजननबा तौसनबा यारोइदबा चेनबा यारोइदबा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस टू द असेंग ngangnau हाइबने MLA minister yengbiyo mamang hogiba sitting mayam du so BJP gi MLA minister amta wangang dabne kari gi no ba do chief minister na khakta ngang la ya bro atopa mayam du di leibak si kaim khanda bra ba moi masen so amta ya na de moi masen themna na ba honari ngai da leibak ki kaim khanda bane ba leibak kai bane ba adagi leadership munari ngai da leadership munari ne tawi si so kamaina munai moina dissident MLAs mayam se legislature mayam se Chief Minister की मायोक्ता लेरबने Chief Minister सिंदोकनी नदी तौरीबा CM दी ओइनिंगीबा BJP की MLA Minister सिंगसी गट्स लेना आइदी अखोई तरासी अमदी अखोई कुंजी अमदी अखोई श्री बिरेन की मायोक्ता लेबा कांगूने ना अमित शाह दने खंगदे प्राइम मिनिस्टर दने खंगदे JP नड्डा दने खंगदे फजना हाइबा ngamदेबा मयक सेंगना अखोई दी श्री बिरेन ना ओइदिगा याररोय BJP दे तो असु तोकनी मा पामद्रे मा लौथोकदबने मा सिंदोकदबने हाइबा गट्स लेबा थमोय सेंगबा BJP की MLA minister so amta yaudeba huji CM singgadabne tawriba kangu si so adagi chief minister की फम कोलगा CM से नोय कनामतना पाइबा यारोय अइना अदुम ओइगदबने आइगी पता ओमोर ने ओइरबने न खंजरिबा मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन सिनसो मागी कलीग्स मागी कैबिनेट मागी कैनोसी फावबा फजन पुनसलगा अमत ओइन हेनिन हेन चटमिनबा ngam नतेबा मा यादबै नत्रो मा सिननबा तोखाय तार इम्याम से मोय मसेन कैबिनेट मसेन भाव यानद्रबसिनदि प्रजा मियाम सिगदि करी मरी लेनरंगनी करी रिलेशनशिप नो लेरमदोइसे हि अमत येंबियोबा अदा येंगो सिदैदा कैनो तौरिसे लैंगाकनिना लैरिसे अखोइदि करिनो खंगदेबा सेंटर दम ताइसननी अदि अमदम कांग्रेस दम ताइसननी सेंटर दम ताइसननी अदगी कैनो दम ताइसननी अदे हेक लो से लैरिब्रान येंगरमनी कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर से collapse fail zero constitutionally break down completely si honorable supreme court na high gram ne si myam si yengbio akhoina haijan bana teba adu si hek hairaga yam amuk law leiba sarakani kaisu nata badana mi myam pharakani phutbun gani adu law leirabra law chana lo irang si loisal hallo lamhen tu hen ma myam si phalo moi gi mayok ta lepo noi akam na ba clear cut stand na noi gi low hairaka na low roi kaisu nata ba mafam dana लो से खोंपाक ने खायरगा मोइना पॉकेट हापचल थमगिनी बीजेपी ने तौरिसे कछु नत्र कांदना नो वन इज अबव द लॉ हारिमने अदुगा येंगो ngarang nahan honorable CLP leader amasung congress ki team na aikhoi honorable governor unaruraga thorakpa matamda governor gi gate mamang da press media mamang da briefing tau da hai du neba CLP leader na kari hai aikhoi yengo even legislature bhawda ngasi gi paliba BJP sarkar sina threat tauri neba elected representative MLA legislature si dabau threat tauri neba motion of confidence oigera ama oigera pukhatpa or pukhattaba haibase moina tawjagadabneba ma thajadre na natro ngasi leibak sida langiba mayam se Sri Biren luchingba sarkar si thajadre matik sadre haibagi natraba moigi party manungi masena natraba langjari se aikoina thangat gadam nateba adu itargadi honorable chief minister Sri N Biren na yamna guts leiba thona leiba oiba targadi ai yadriba mi si kayano
याब मीना कयानो येंथोकनरसे सुमाइना प्रजा मियामदा नत्रगा अखोगी मरक्सिदा कन्फ्यूजन अमा चटहल्लगा सममना हल्लगा थमदोय सरुकपुदे याब मी गई कनानो येंग कांदा मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस हम लौखट पे याय हाइबनिदा अदु कांदा मा यारिमना कनानो मा यादबना कनानो चोंथोरा अदमनेबा अखोय कांग्रेस ना पुखटपो और पुखटबदु नतेबा आइना हाइजरीसे अदु हेक हारगा अखोयना ओपोजिशन ना थांगलप तारगदी कइनो तौनी ने युम द भावबा नोय लैबा ngमोय हाइने सिबु करी हाइरिबा अर्थनोबा सि डायरेक्ट थ्रेट नत्रबा सि डिक्टेटरशिप की मोंग नत्रबा सि हाउस की सैंक्टिटी ऑनरेबल स्पीकर की प्रिविलेज सोक्तब्राबा अदु पुखलक्पो और पुखलक्तबदो अखोयगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ऑनरेबल स्पीकर दुना माना डिसाइड तौजगदबा पोटनेबा अदु अखोय माना हेक्ता हाइबा या पोंतेबा अदो अदुमाइना धमका तौबा यादेबा आइना लाकनिंगिबा पॉइंट दी करिनो कोर इशू दी बीजेपी ने हाइबगी अर्थ दी वहन थोकती पॉपी कल्टिवेशन थिंगुबदai लानबो चाही अनि थोक याब्रा इलीगल इमिग्रेंट चंगकपबो चंगकप यारोय न थिंग लोरे चंग इबगै दु लोय कयानो सजत फाइन आउट तौर लेरे अदु डिपोर्ट तौथोखर लोरे लोरम नत्रो अदु लोन याबा कॉन्स्टिट्यूशन ने याबा अदुगी चतना पथाप चतना कांगलोन मयाम दु सरकार न मागी मथौ तौजबदबु कनाना अदुगी मायोक्त लेपतोरिबा अदु तौरे हारगा हेक्ता चाही एनी चुप्पा प्रजा मियाम सिबो कोई ngौरगा अवाब ताहलगा थंबा याब्रो अदुना आइना हाइनिंगिदि करिनो हारकांदा सरकार सिदगी अखोय करी एक्सपेक्ट तौसिगे हाइबसे प्रजा मियामना अखोय यिंगमिनासेबा अखोय ओपोजिशन गिदि सजेशन पीबा लेबा की इंटरेस्ट दा वा खरा हाइजबा असि तौदबा यारोय न डिमांड तौबा अदु नतना लेतेबा मोइना नेबा तौदोइसे अदुगुंबा इशू लेबा की कॉमन इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट मसी प्रेजेंट क्राइसिस से मसी लोइसनबा पुथोकपा मतमदना मोइना पट पट कक्थटपनेबा अदु कांदा सावबदगी अवाय अखुम खरा तौनरगना ओपोजिशन ना लांगहल असेंबली मनुंगदा अदु खन्ना नैना से याद्रेना मियामदा लाना उहल्लेबा असुंबसे हंदक्ति तौबा यारोइबा अखोइदि मणिपुर प्रजासे फाबु फमल्ले हायमने दिल्ली दा चटखरगा चार्टर्ड फ्लाइट दा चटखरगा करिमता उनदबिदा वा अमता खनदबिदा लागा करिगुंबा अमता तौथोक्तबिदा लापदो एयरपोर्ट तका मोय म्यामदो थटलगा अत प्रोटेस्ट तौगदमने मणिपुर प्रजा पुम्बा तौरे हारकांदा चंगल लोइदमने नोय इरांग सिगी सोल्यूशन पुरकनबा होटनरद्रदि नोय करिगुंबा अमता खनरगा लाक्तबा यारोय नोय हनगिगदमने हारगने एयरपोर्ट थटकदमनेबा मणिपुर प्रजासी यामबु कोऑपरेशन पिमल्ले याम फमल्ले कइमता हाइदे सरकार सिदा प्रजासु लोन पंगधग्रबा खंगदेबा अइना हाइजैसे प्रजाबु वारौजबै नते अइना हाइबदि असुक्कि मतिक सरकार सिदा अवाबा मतमनि को हाइदना ओपोजिशन नाइदे प्रजा नाइदे ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सरकार सिदा पुलप कोऑपरेशन पीरिनेबा मोइना तौगदबा मथौदो तौजदबैने हाइबनेमे अदुना the one and only option the one and only one to end this crisis, to solve this present unrest, to bring peace in Manipur is nothing else but to dismiss this sikana oigadaba sigi leadership se to replace this present incumbent chief minister Sri Biren se ma replace tawrakanda natragana mana yamna daita leiba misak ama oitargadi democratically thoiba punamak sigi moral responsibility laure harakanda leibak praja miyamgi damakta mana tasengba nungsiba taragadi if he really love Manipur if he truly care for the people of Manipur adoi tardi he should step down democratically kaidobai tawoidoiba akhoina hek chief minister pham thadokadabani hek hairaga कांग्रेस ने लान लोहनिंगदे मोइदी सोम द ब्लेम गेम तौनर लेरे सरकार कायहनबो होनरे चीफ मिनिस्टर सिल्लो सिल्लो हाय मैतै नुंसीदबा माले मैतै गी खंदे मैतै गी यeknabane चीफ मिनिस्टर सिल्लो हारगा कैदोबै मैतै गी यeknabo ओइदोइनो सीएम सिल्लो हायबबो मणिपुर खक्तरो इंडिया की एनी स्टेट द सीएम प्रोटेस्ट तौरकांदा चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौगदबने फम थादोकदबने हाइनरी मैम सिदे अखोइना सिदा सीएम सिल्लो हारगा कैदोबगी मैतैगी यeknaba मैतैगी अगेंस्ट द लेपा कुकी मिचंगने खरा हाइबिने कैदोबैनो बसमाइना लाना मोइना मियाम द सुमाइना उहनबो होनरिसे सर्बिया की प्राइम मिनिस्टर मिलोस मयाम खंगबिरंगनी सर्बियन प्राइम मिनिस्टर मिलोस तो रेलवे स्टेशन अमदा ट्रेन की रूफ तो कोलैप्स तौरपदगी मियोय 35 खक सिबनेबा मियोय 35 खक सिबदगी प्रजा मियाम दुना प्रोटेस्ट तौरगा करप्शन तौबदगी नोइना फजना सादबदगी सी कंस्ट्रक्शन सी कोलैप्स तौरपने हाइबदगी मा मोरल रेस्पोंसिबिलिटी लौरगा सर्बियन प्राइम मिनिस्टर दु रिजाइन तौवेबा प्राइम मिनिस्टर भावबा मोरल रेस्पोंसिबिलिटी लौरगा रिजाइन तौरीबा सिदा अखोइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर चाही अनि खमथेंगना वहलगा थमीबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर से मतिक चादे लेबाक ngakpa senba ngamde माबु लनाय नुसीदबगी नते
ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ CMꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ MLA ꯃꯉꯥꯈꯛꯅꯦ ꯀꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ